Isura ya 87 yitiriwe Uw'ikirenga, yahishuriwe Imaka, igizwe n'imirongo 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Sabbih isma rabbikal a'la. Singiza izina rya Nyagasani wawe Uw'ikirenga. Alladhi khalaqa fasawwa. We waremye akanatunganya buri kintu. Walladhi qaddara fahada. Akanakigenera gahunda yacyo yose hanyuma akanayikiyoboramo. Walladhi akhraja al-mar'a. Ni nawe umeze ubwatsi mu nzuri. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Hanyuma akabwumisha bugahindura ibara. Sanuqri'uka fala tansa. Rwose yewe Muhammad, tuzakwigisha gusoma Qur'ani kandi ntuzibagirwa. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kereka ibyo arazashaka, kuko mu by'ukuri azi ibigaragara n'ibitagaragara. Wanuyassiruka lil-yusra. Tuzanakorohereza inzira yo gukora ibyiza. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Bityo ibutsa abantu igihe urwibutso rwabagirira akamaro. Sayadhakkaru man yakhsha. Mu by'ukuri hazibuka wa wundi utinya Allah. ويتجنبها الأشقى. Ariko inkozi y'ibibi zagendera kure y'urwibutso. الذي يصلى النار الكبرى. Uwo ni uzajya mu muriro uhambaye. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Aho atazapfa ngo aruhuke cyangwa ngo agiriremo ubuzima bwiza. قد أفلح من تزكى. Mu by'ukuri wa wundi wiyejeje akirinda ibyaha yamaze kubona intsinzi. وذكر اسم ربه فصلى. Wa wundi usingiza izina rya Nyagasani we ndetse akanakora iswala. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Ariko mwe mwikundira ubuzima bwo kuri iyi si. والآخرة خير وأبقى. Nyamara ubwo ku mperuka ari bwo bwiza kurushaho ndetse buzanahoraho. إن هذا لفي الصحف الأولى. Mu by'ukuri bimusomerwa biri mu byanditswe byo hambere. صحف إبراهيم وموسى. Inyandiko zahishuriwe Iburahimu na Musa.